hobane ha ona ditokelo tsa ho ka fumana di thuso tsa bophelo ditsing tseo ba reng ke tsa bona tsa setjhaba sa Afrika Borwa fela. Taba tsena re di bone, mme ga ikeletsa hore re etse tshitshinyo ka manene ka lekgotleng la setjhaba hore taba tsena di ke di qoqwe ke parlamente, mohlomong e tle e eletse mmuso ho nka bohato, hobane o mong wa maikarabelo a puso ko ho tshireletsa ditokelo tsa Mosotho ho sa tsotelle hore na o hokae o entseng. Ke mmuso sa tseo o mo tshireletse re ke letse mohlala fela ausi wa naha ya Botswana o ile ka tshwarwa mane Malaysia, ke kgola ke hona selemong sena kapa tse fetileng fela. Mmuso wa Botswana a tshwerwe a nkile dithethefatsi, mme a batlo mmuso wa Botswana o ntso ile wa etsa intervene hore o bona hore taba tsohle di tla seketswa ka molao fela o tshireleditswe taba tsa bophelo ba hae. Le mona Lesotho mmuso o na le tokelo, e seng tokelo, boikarabelo ba hore mo Mosotho a leng hona teng o tshwanetse hore ho bona hore o tshwarwa hantle, a entse tlolo ya molao kapa a sa etsa tlolo ya molao. Ditaba tsena ke ditaba tse laolwang ke international customary law, tse betseng di laolwa le ke United Nations Declaration on Human Rights. Hore na o le naheng o na le mangolo a nepahetseng a ho ba motho kapa o sena ona, o tshwanetse hore o tshwarwe hantle. Mme e nngwe ya ntho tse kgolo tseo o nang le tokelo ya tsona ke hore o fumane kokelo ditsing tsa kokelo, ke o fumane menyetla ya ho kena dikolo ha o le motho ya nang le bokgoni ba hore o ka tseba hore o ithute o le naheng eo. Se re makatsang ke hore mmuso wa rona wa Lesotho ntho tsena di a etsahala fela re bona o mometse o sa re letho. E re hopotsa hore ka nako e fetileng ha batho bana ba ho thweng ke dizamazama ba kwalletswe mekoti mane Klerksdorp, jwale ba bang ba babuisi ba Afrika Borwa ba re hlile re ba kwalla hona ka monono e hlebe le bitlela bona. Mmuso wa Lesotho o ile a iphapanyetsa taba eno, ba bang ba batho bano ba tswile ka monono e se le ditopo. Ke a tiisetsa hore ho ke batho bano e ne le makgwa ba neng ba le ka mono, ho ka ba ho entswe matsapa ohle hore ba inelwe ka mono ba ntse ba phela. Jwale haeba hona le ditaba tsa ditlolo tsa molao, ba tseba hore ba se etswe ka molao, empa bana ka ha ke batho ba batsho le ntwena ha ba shwelle hona ka mona ha bana taba. Re tla hopola mme ana ga will smoke them out. Mebuso ya rona e tshwanetse hore e be e kena dipakeng ho tshireletsa ditokelo tsa batho bano tsa ho phela le tse ding tse tsamayang le tsona. Jwale maobane re entse tshitshinyo tlasa standing order number 29 se reng ho ka etswa kopo o mohlomphehi speaker hore dipuisano ka ntlong ya bakgethwa di ke di eme. Jwale ho tlotla kena tabeng ena e potlakileng. Ila ka makala haholo ha mohlomphehi speaker a re
kopo ya rona ha ya qhaellwa le bopaki ka tsela e jwalo wa e lahla. Ke hopola ke lekgetlo la pele ke utlwa ho ba le ruling ya sebopego se jwalo. Ge fuwe ha re fihla mane parlamenteng the standing orders se kenyeletsang le standing order 29 ha hona moo se buang ka bopaki bo tshwantseng go bo qhaelle. Ka mora hore a etse ruling eno no ke le ka botsa mona le mane ke utlwa hore ho ila ha ba le sehlomathiso hodima standing order 29 fela ha se a phatlalatswa ka gazette legal notice. Jwale ho bonahala hore ke standing order seo se kgwaetsweng se sebediswang ho tshireletsa mmuso mohlomong ka mokgwa ho etsa ambush motho a entseng tshitshi. Ke se re belalang hore se etsa Ismawa taba eo re neng re beile hape ntle le taba ya Basotho ba no ba ntseng ba sotlwa ka mono e ne le taba hore e nngwe ya ditaba tse bakang ditshotleho tsa Basotho ke taba ena ya di-passport. Dilemo di pedi jwale mmuso o ntse o re di-passport se di lokisitswe, di-passport Basotho ba tla di fumana. Basotho ba sokola di-passport seo ba tshwanetse hore ba di sebedise ho tsamaya dipakeng tsa dinaha e sita le ha o le ka mane ha o sena passporto e ntseng e le nako o ke ba tseba le hore o etse kopo ya ho fumana mosebetsi ka mona. Mme bahiri ba bangata ba Afrika Borwa ba nka monyetla ka taba ya hore Basotho ba bangata ha bana ditokomane tse lekaneng hore jwale ba ba etse exploit ba ba sebedise hampe ka nako engwe ba ska ba patala ba re tsamayang itswe halena le ditokomane tse nepahetseng. Re nke ke bontshe taba ena ya Basotho ba sena ditokomane tse nepahetseng kapo ba fellwang ke matsatsi ba le ka Afrika Borwa. Hoseng hona hona ke tswa ka mane ka Borokgong ke setse morao taba ya hore ka Labone bosiu motho ya neng a sena bophelo wa mme bophelo bo botle a tsamaya le ngwana ba neng a ilo molata hobane eo a sena bophelo bo botle jwale a sena monyetla o ka fumana kokelo moane bo ba ntseng ba manakisha teng ditsing tsa kokelo. O fihla moo Borokgong ho thwe o bonahala hana a jile matsatsi jwale hona le batho bana ba thweng ke dirurubele ba tshedisang batho ka paqama hona Borokgong moo. Serurubele se a monka motho enwa mme se a mo pepa athe ha se sebele kgoro tse nepahetseng tsa ho tshela ya ba o ya le dumeleng motho enwa a ba wa mo pepile jwale ya ba yana wa thela ba mmeno wa o etse ka moo ka ha o etse ka lehlakoreng la Afrika Borwa sponsa sa Afrika Borwa se tsebang ho qela sila sa tla Labohlano se mmatlile ha se a mo fumana ha ke tloa ka mono no thwe ka yen lena ilo ba a joint operation ya sponsa sa rona le sa Afrika Borwa wa batla motho eno ikaka bona moo a ileng a wela teng ke moo hueng ho rafwe
le hlabathi jwale tlile ke le dumela hadi jwale motho wa mme ya hakanyetswang ka ba dilemo tsa bo 45 ke no o ntse a le kampeng ya metsi naheng ya nokeng ya Mohokare. Taba ena ya the passport, it's a serious problem. Imba o feta mono no pomere bo tate le a tseba ke kgweding e fetileng ha President Ramaphosa le matona hae ba ne ba le teng mona ba kopana le matona a Lesotho hoba ho etsa mokete wa ho tekenela ditumellano dipakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho. Ha o so ka o feta nako ha re tsebe na ho tekenetswe eng mono. Ena e sa arabeleng taba ya bophelo ba Basotho naheng ya Afrika Borwa. Ha re tseba hantle hore na maemo a tlhokahalo a mesebetsi a e leng ona a qobolang Basotho hore ba ye Afrika Borwa na ke a mofuta ofe. Taba ena e re ka nnete mmuso wa bona ha o etse se lekaneng hore Basotho ba be le di-passport-o. Basotho ha ba ile ba tla hae ba se ba kgutlela ka nqane ba se ka nna ba tshela baqama e sita le ho ba etsetsa ditlhopho se lekaneng hore ba se ka ba hlola ba ntse ba sokodisha ka taba hore na o jile matsatsi kapa wa ja matsatsi Afrika Borwa. Le mon sena se fetileng se naha ya Botswana le ya Namibia di tekenetse tumellano ya hore moahi wa Namibia kapa wa Botswana o kena freely ka hara Botswana kapa ka hara Namibia. Naha ya Zimbabwe le ya Botswana di tekenetse tumellano ya hore motho wa Zambia wa Zimbabwe o kena freely ka hare ho Botswana, wa Botswana o kena freely ka hare ho naha ya Zimbabwe. Jwale rona re le phio ka hare ho Afrika Borwa re sitwa hore re buelle Basotho hore ho be le free movement dipakeng tsa dinaha tse pedi. Mosotho se ka nna thu o jile matsatsi kapo ha ona le ditokomane. Mohong wa rona re le Basotho Action Party is a propose hore Lesotho le kene dipuisanong le Afrika Borwa ho fihlella tumellano ya mofuta o sebetsang dipakeng tsa the Republic of Ireland le United Kingdom. Mo ka mabaka a history ya dikamano tsa dinaha tsena tse pedi kale haholo no ho etse ditumellano ya hore citizens ba ahi ba Ireland ba kene ka hare ho United Kingdom ba fumane mesebetsi ba be le ditokelo tsa ho vote ka hare ho naheng jwalo ka hae ka ke matswallwa a naha ya United Kingdom. Taba ena ke hopola ha ke sa le pusong yane ya Bontate Majoro ila ya tekwa dipuisanong sa ntho ene bitsa ka hore ke JPCC ena ngetseng sebaka ke by National Commission. Me aba matuna a laela hore bahlanka ba o bopata baina jale e tseba hore e be tafoleng ya mebise mmedi e shebisane e dumellane kapo ho hananwe ka yona ha e bonahale e kae kaka
ba teng ba natsitse taba hore ba nkele taba eo ho ya pele. So mathata a Basotho a tla tswela pele ha fela Lesotho le sa ikemisetsa ka mmuso wa lona ho kena dipuisanong tse tibileng tsa hore ho be le a special relationship dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi ka lebaka la sebaka seo re leng ho sona, ka lebaka la hobane re bile le dikamano tse telele e sita le nakong eo Afrika Borwa e neng e ntse e itseka. Ma-Afrika Borwa a na kena dikolo mona a fumana menyetla ya tsa bophelo ho sena Mosotho a ntseng a re nkela wa rona. Nna ha ke fihla mane National University of Lesotho e sa le university e nyanenyana haholo. University ene e ntse e quota 21% ha ba ke anepa e neng re 21% ya kamohelo ya baithuti e behelletswe batho ba hlahang dinaheng tse di hatelletswe le Afrika Borwa e le Namibia kana go ene bitsa South West Africa le Rhodesia e bitswang Zimbabwe ka keng lena. 21% ena is reserved. Ko bolela hore le ha o no ngwana Mosotho o le qualified go kena university ha fela jwale iba sebaka se o tlaletse culture eno ya 21% yona ne ke be ga kena lona e ne be hetse batho bana ke ka hona mongata ba bona ba ileng ba tla ithuta Lesotho mona ga na le university le nngwe fela. Ke kopa ke di fete taba tsena ke tle ho ena ya khaello ya mesebetsi haholo sebakeng sa batho ba batjha. Ho hakanya hore ke palo e ka etsang 200,000 dikete tse 200 tsa batho ba batjha ba sena mesebetsi ka hare ho naha ena Lesotho, ba nang le mangolo e sita le ba senang mangolo. Mmuso ona haeba hona le mebuso e kileng ya kgethwa ke batjha kuna o eteletswe pele ke RFP ka dipalo tse kgolo haholo hobane RFP ne ile a tseba hore e ithekise ho batjha hore re tlotla ka golla mathata a lona ohle haholo ona a tlhokahalo ya mesebetsi. Empa ho bonala hore ho ba kene puso ba ile ba iteballa tue hore ho na le crisis ka ntle ka mane ya batho ba batjha ba hlokang mesebetsi. Ba qadile ho nyaroha maoba mona ha sesole se mmemme batjha hore ba tlotla etsa di-interview hore ba tsebe hore ba kengwe ka hare ho sona. Hodima diketekete tsena tse neng di ba ditsing tsa di-interview le hopolo e fela hore dikgeo tse neng ho tlola qotisana le hloka hodima tsona e ne le fela 500. Jale re bone ha mmuso jale o qala ho phakgasela o nka ho nalohane o bua ka maleme o etsa ditshepiso tseo ho sena meralo ke ba etsa qeto ya hore o ka tseba hore o etse absorb batho ba bangata ho sena meralo e tsitsitseng ha iyo. Ya bobedi mona montsong ho akgela tjheletenyana mona le mane ho thwe ba tla fumana mosebetsi di halahaleng bo masupatsileng jwalo ka baka la hobane taba ena ha e wele ka hare ho meralo e kenana le boitlamo bane ba mmuso ba hore o tlotla laola the wage bill e theohele tlase
e le hore tjhelete e tsebe hore e boholo ba yona bo ye ditshebeletsong tsa setjhaba. Re se re tseba hore World Bank e se e tshwai, e seng World Bank, IMF e se e tshwaile taba ena hore hela ha e ka lebetse le tlamollotse mokutla tjena le etsaeng. So mmuso ha o sa tsebana ho etsahala le baka ke hobane ha ba ka ba etsa moralo wa hore na ba tla nanabetsa batjha hore ba kene mesebetsing e sustainable ka sebopego se jwang. Ho sa le jwalo ke bane ba difemeng, ha mmuso ona o kena ditulong, palo ya basebetsi bane ba sebetsa difemeng e ne e ka hakanyetswa ho 40,000. Ha re bua jwana 20,000 e nyaotswe ke difeme e ka ntle mesebetsi. Jalo ho fihlile monna America mane ntho ke Donald Trump ya o tlileng Lesotho ka 15% tariff ga fa bakeng sa thipa e kenang ka hara America. Ke utlwile ba mmuso ba thabile ba re e thewile mano 50% ile 15% ko bolela hore mesebetsi e tla baballeha. Sena se etseng ko bolela hore a bua e file e neng e dumella hore thipa e kene in the United States e sa kgafiswa. Jwale e se tla ba competition pakeng tsa Lesotho le dinaha tse ding tse hlahisang thipa ena ya diaparo. Mme ka hodimo tsona ke Kenya, ke Ethiopia, Africa. Se nang le advantage e fetang ya rona bakeng sa thipa e tla kena in the United States le di marakeng tse di. Go bua bothata bona membaka ke hobane ha re na ntho e bitswang ka hore ke National Planning Board e ikemetse. Taba ena e bue mane di reformong e ntse e sisinta kae ho fihlela re na le National Planning Commission. Re ke be ra tseba ho etsa meralo re le naha e tla arabela ditaba tse kang tsena e le hore mebuso e skabe se e tshwarwa an a westjelo ka ono o tshwere o theotse bolekhwi jalo so phakase la o tshwara ho na le wane o sa tsebena o e etsai. Bothata bona ba tlhokala ya mesebetsi hobane ho sena meralo ke bona bo tswalang hore ebe Basotho ba tshelela ka nqane ba ilo batla makgwa a boiphediso jwale ebe ha ba fihla ka mane le teng ba betse ba thulana le bothata. Kona re arabele antine go ho akufise taba ya National Planning Commission e tlo tlanka taolo e tlose ho mmuso hore e etse meralo jwale tebello e le hore mmuso o phethahatse meralo e entsweng ke an autonomous National Planning Commission. Ke a e feta taba ya bobodu puso yena ke mo ntho tseo RFP ha ine ikita mona lo thetsa Basotho ene re na ha ina e bodile jwale e tlo tlalwantsha bobodu ba bile ba re bona ba batjha ha hona ka mokgwa ba na le maphempe mehe ba tla tseba hore ba lwantshe bobodu
ha re bontshe bemba ka hore ha ba kena pusong ka 2022 international transparency perceptions di ne di re Lesotho e score number 37 tabeng tsa corruption. Ha selemo sa 2024 se kwalwa re ne re hlwile ka dinoko tse pedi corruption re se re le 39 mme ha ona Mosotho ya sa boneng hore jwale nakong ya puso ena e teletseng pele ke RFP corruption e gaga e nyanyaditswe ka tagamotene ka morao ka mme ho kene batho ba tsebang ho ja tjhelete ba ija ba sena mohau. Batla fela ke try le kala le pampiri mona re bontshitse hore na ke makala afeng a lobalobang ka hare ho bobodu e ka le la ne nkileng ka ba ho lona la dibeso mo tuna kholo ha ke ne ke meeletsa ho hela ha re etse reform re etse restructure ntho yo thinki LAC ha ke re khalemele taba ena ya mal administration e ntseng e tswa ke PS ka hare ho lekala le jale a bona la sa utlwidisebe ba ha ba re wena ha hore motho wa PS a tshwara matso motho enono ke nonyana ya senya mafi o re etsetsa tjhelete mme ke ka hona tona khola seng morerong wa hore a ka kwana le bone ditaba tse hlang ka ena mane Public Accounts Committee le bone ditaba tse hlahang ka LAC kore public utility eno ha ya hangwa e tsile le bese a bala fela jalo no so hangwa madi tona kholo ha bua le ba tkolotsi lona ba tkolotsi ba ditaba hore a ditaba tse etsahetseng tsena di etsahetse mebusong e fitile e re ke le hlokomedise hore mebuso e fitile ke ene dutse le ena tafoleng cabinet mo ke mebuso e fitile hobane ntwe ena ha e China ho sana la nke ya kepisi ene ya ha o ntatwa ka o e shebisa morao ya lora ha ke sa le yanwa maobane fela o ntse le wena le tona la energy la na gweftile se di ba motho wa o dutse pela tona go loka cabinet le tona la na gwefitile la energy Professor Ntoira Papa o dutse pela tona go ka cabinet le tona e re modula stulo wa board ya LAC wana go fitile le jone Mpotswana o dutse cabineteng le tona go o ka khutlela morao tla fumana hore bo mohlomphehi hlwaele le tona le ka leno ke backbenchera ya party e busa how wa batla di hlahetse mane ni Public Accounts Committee e mong wa batho ba etsang business e jeleng LEC le tona Tau ka company ya hae e kolotang LEC ho feta million o ditse tafoleng
cabinet mane le Tonakgong. E mong wa batho ba ganang kapo ba neng ba gana company e etsang business le LEC, Mohlomi Moleko o dutse kabineteng le Tonakgong. So ha re tšhelete e jweng e rile ba ka tlameha re patale World Bank 22 million ke taba tsa dintho tse fetileng. The past is sitting with him around the table. A ke ba tseba ho itlhotlholla tabeng e. Me e pakagatswa ke taba ena ya hore katamelo ya bona hodima dintho tse ngata tse amanang le bobodu ke hore DCO e bentja e tshaeletswang bao e seng ba bona e tshireletsang ba bona. Solution bembaka ketelong ya letsatsi ya twantsho ya bobodu rona ka le BAP re DCO e karabelle ka kotlolo parlamente e etswe appoint ke parlamente e seng etswe appoint ke executive ha mosebetsi yana e tlile hore e tlo tadisa executive. You can never get it right. Haiba o lebelletse hore o tla supa motho hore dule mona ha keta ba tla o etsa hore empa o ntso seba a ba nke mehato ka taba e. Ke ka hona molelli itse ha qala le a tseba ka clipiane wa neng a bua le Mashisetsa hore hona le matona ao re tlotla nanabela mona. They found a way ya hore hela wa tseba go tliswe ke gona mona hata kusi o tsama DCO BAP e tshwanetse hore e laolwe ke parlamente ka kotlolo ho tloha ho di appointments le the reporting line e seng etle ho ikarabella ho executive empa ile yona e tshwanetse hore e be e disiwe ke yona. Ntla o qetela eo re ratang hore re be ho rona ke taba ena ya tlhopho botjha. Ba iso tlhopho botjha ka mokgwa o e sisintang ka teng ke bona na e phethahatsa puo e mona eo thweng Mosotho ha se ntho e tsebang hore e etse diqeto e fete e etse dintho tse ding bophelong. Basotho ba e beha ka hore dinyane la motho le diapapa. Haeba re qadile di-reform ka 2014 re selemong sa 11 fela ha o so ka hopa le ha e se le molao le mong wa di-reform o feta ho ntso bonahala hore ka mokgwa o re tshwereng ditaba tsena ka ona ka nnete e tla be nakong ya bana ba rona ntho ena ya di-reform e tla fihla sehlohlolong. E re tshwentseng haholo re le BAP ke hore re bona ho nkuwa menyetla wa di-reform hore ho no ho eketswe political institutions di hodiswe se tlotla ja ditjhelete nakong ena eo re nang le crisis ka tlhokahalo ya mesebetsi ka ntle ho puso
mona Lesotho ke na le tlwaelo e makatsang ha o ka sheba fela kgolo ya political institutions ke hona moo boholo ba tjhelete o fellang teng ka 1965 re qadile re na le National Assembly ya ditho tse 60 1993 aba ditho tse 50 kai sa ba 80 ha isa 120 ako ba pisela na ha botswa kana na kwa na eno parliament ya Botswana ine ile fela 57 paketa we eketsa hona jwale hore ebe 62 almost half ya National Assembly ibe bona ha bana matlo a mabedi jalo tse ding tsa ditlhahiso tle hlaha mono ha o ntse o shebisana taba tsena tsanye ho sona le maikutlo a reng ntlwana ya mahosana ya toroswe e tloya ho 43 e ho 40 what for o sitwa ho kgodiseha ho a hloka ka tshwanetse re ke re be setjhaba se hlahloba hona ke hobaneng re sa tswele pele ke hobane dikgafa tsa Basotho di ya ho hodisa dithasello tsa elite ka di-institution tse ngata tseo elite e di theha Basotho ba etsa botoutunyana mona ba se ba nga phekoko re theheng institution e nngwe kapa re hodiseng e nngwe ho ina le hore ba etse address se sosa sata ya ho qetela e o re le BAP re tshwanetse hore re iphatlalatse ka yona ha ga ditlhahiso tse ding hona tabeng tsena tsa ha o ntse o seka-sekwa 10th Amendment ke taba ena yo ho thweng parlamente e fuwe 3% ya dikgakanyo tsa selemo annual budget